बिटिसि एक'डेखौ बावनो हाया। आंल' नङा, नोंथांमोनाल' नङा, हाजार हाजार बर' रायजोआ बिटिसि रायजोआ बिटिसि एक'डखौ बावनो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसि एक'डनि गेजेरजों रायजोआ सान्थि मोनदों, मोननांगौखौ मोनदों। गोबां आन्दलननि गेजेरजों बिटिसि एक'डखौ जोङो मोनदों आरो गोबां हाजार हाजार थै बोहैहोनानै मोननाय बे बिटिसि एक'डखौ बेनिखायनो रायजोआ दिनै बावनो हाया। लोगोसे बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, बेजों लोगोसे जायफोर एकर्ड खालामबाय बिथांमोननि साकरि मोननाय, नखर संस्थापन जानाय आरो इयुथफोरनि साकरि मोननाय, 39टा डिपार्टमेन्टआव हाजार हाजार दिनै हाग्रामा महिलारिया साकरि होबाय, जब होबाय, इनफ्रास्ट्राक्चारजों दिनै डेभेलपमेन्ट खालामबाय। जों भाबिनो हायै, सानस'नो हायै दिनै लामा, दालां, ब्रिज दिनै बानायबोबाय, सान्थि लाबोबाय। बेनि थाखाय जोङो बिटिसि एकर्डखौ दिनै बावनो हाया। माखासे गागि दैदेनगिरिफोरा माने गुगालांबाय थादों। बावैसो सान सिगां खाम्फा मोनगोन माखन दैमारि बिथाङा दिनै जोंहा नुदों, आङो मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारनि सोमोन्दै गोबां बुंनो सानाखै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखाबाय, जाय बिथांखौ प्रमद बर' बिथांजों रायज्लायनानै हरनाय जादों आरो मानो हरनाय जादों DUPPL बेनि खोथाखौ रोखा बुंखाबाय। दिनै आं खाम्फा बरगयारि सारखौ लानानै गोबां गोथौ खोथा बुंनो सानाखै, बुंनांगौबा उनाव बुंगोन। खिन्थु आं दिनै UPPL दोलोनि दैदेनगिरिखौ आं बुंनो सानगोन, जाय थांखि आरो सिमांखौ लानानै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ लानानै थांदों। मावनो हो, स्पेस हो, जायगा हो, सुबिदा हो। दिनै जाय थांखिखौ लानानै एग्रिमेन्ट खालामनानै लाना थांदों, बिथांखौ मावनो सुबिदा हो। लांनानै आलाय आथानि खालामनाङा, अयनाय खालामनाङा, दग' मग' खालामनाङा, दिनै गाद्दारि खालामनाङा। बिथाङा जाय थांखिखौ लानानै दिनै UPPL आव जगदान जादों, बेखौ जाफुंनो होबानो जाबाय, नङा होमबा? BPF हारसिं गेलेगोन नामा एबार? बेखौथ' BPF आ डिसिसन लादों आरो खोनाबाय थादों। आं एसे बेक्तिगत हिसाबै आंबो बेखौनो बुंगोन, हारसिं गेलेनायानो मोजां। जिहेतु थांनाय इलेक्सनाव हारसिंनो 70टा मोनदों आरो थांनाय MP इलेक्सनाव नोङो सरकार थाब्लाबो मानगोनां लरेन्स इस्लारिनि समस्ति MLA सेगमेन्टआव बेयाव BPF आ देरहादों। दिनै नोङो उदालगुरि MLA सेगमेन्टआव BPF आ देरहादों, नङा नङा? सरकार थानानैबो नोङो देरहादों आरो जेब्ला सरकारा जोबनोसै अब्ला देरहायैनि मा बाखि दं? बेनिखायनो BPF आ हारसिंनो दिनै शक्तिशाली। আজি আমাৰ 23 বিটিচি একৰ্ড ডে। সকলো বিটিচি ৰাইজ পাহৰি যোৱা নাই, উদযাপন কৰি আছে আৰু উদযাপন কৰি যাই থাকিম। যিহেতু বিটিচি একৰ্ডৰ যোগেদি বিটিচি ৰাইজ শান্তি পাইছে আৰু বহুত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু বিশেষকৈ ভাবিব নোৱাৰা, পৰিকল্পনা কৰিব নোৱাৰা আমাৰ মাজত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্ব দিয়া এই যিটো আমাৰ বিটিচি চৰকাৰ বহুত কাম কৰি থলে। তাৰ কাৰণে আমি বিটিচি চুক্তি আৰু বিটিচি একৰ্ডে আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আজি পৰ্বজোৰাত আমি ভালকৈ উদযাপন কৰিলোঁ। কি কাৰণে উদযাপন কৰা হ'ল? এই বিটিচি একৰ্ডৰ যোগেদি বিটিচি ৰাইজ শান্তি পাইছে আৰু বহুত হাজাৰ হাজাৰ এই ইউথবিলাকে, এক্স বেল্টিবিলাকে, বড়ো হওক, আদিবাসী হওক, বাঙালী হওক বা মুছলিমে হওক চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি বিটিচি একৰ্ডক পাহৰি নোযোৱাৰ কাৰণে আমি উদযাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিটিচিটো ধ্বংস হৈ যোৱাটো অকল কোৱাৰ কথা নহয়, বাস্তৱতা আছে। কি কাৰণে ধ্বংস হ'বলৈ গৈছে? যেনেকুৱা চাওক, বিটিআৰ একৰ্ডৰ যোগেদি বিটিচি একৰ্ডৰ যোগেদি হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি পাইছে পোৱা নাই, পাইছে। ইয়াৰ নমুনা বিটিচি ছেক্ৰেটাৰী, ইয়াৰ নমুনা 39টা ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে যাই চাওক। হাগ্ৰামা মহিলাৰ কিমান হাজাৰজন চাকৰি দিব পাৰিছে, কিমান হাজাৰজন চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে বিটিচি একৰ্ডৰ যোগেদি। এতিয়া বিটিআৰ একৰ্ডৰ যোগেদি না একৰ্ডৰ পৰা ব্যক্তিবিলাকে চাকৰি পাইছে, না ex-NDB বিলাকে জেলৰ পৰা মুক্তিও পাইছে, না নতুনকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট আনিব পাৰিছে। কিন্তু একৰ্ডৰ যোগেদি, বিটিআৰ একৰ্ডৰ যোগেদি আমাৰ যিখিনি আগতে আমি পাইছিলে
39টা ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইয়াৰ ভিতৰত 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ কাটি লৈ গ'ল। চাকৰি দিব পৰা নাই, ধ্বংস, পইচা পোৱা নাই, এইটো ধ্বংস। এইপিনে আৰু 50 কোটি কাটি লৈ গৈছে, পইচা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এইবিলাকৰ কাৰণে চাকৰি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আৰু এই আমাৰ ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্ট কাটি লৈ যোৱাৰ কাৰণে এই ডেভেলপমেণ্ট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে BTC ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে বুলি আমি ক'ব পাৰে।